chỉ bay u le pathian thu zir ho na lâu này le don ni la tha nge kan tu pui ta na pathian ding lama mishing fa pading pathian ding lam ti hi han thlan ka duwa tilo te thil ti bung sari chan somnga le paru a khan Stephen lungan den lum lai khan an den lum don khan in larna huwa vanin hongam huwa pathian ro puizia le pathian ding lama mishing fa padinga huwa ti kha kan huwa ti chuan tam tak ten chu pa a oma ading lama isua ani a pani ti in minung in tluk pani vanrama isua pathian le pa pathian omdun ang hian ni an tran chan thina tini tarian te soifi dan po ani thina ma se chu alo dik rengem alo ni rengem wana hian pathian kan ti ve tho isua pathian kan ti ve tho apa pani omdun chu an omdunem ti hi ni zuzir tulin kan khria mak deuh mai chu thu thlung luyu na hian pathian thil ti the le achakna le aro puina te a hne na te aro rel na zong soinan hian kuding lam hian mangna sa em the right hand of God tinia chu mizo trong bible an le lin hian the right hand of God chu me pathian kuding lam ti in an le ling veka lalpa mi tenan choi moina I kuding lam your right hand ti po hi mizo trong in I kuding lam an ti vek lain thu thlung thar china ero chuan the right hand of God ti wat thau si hi pathian kut ti hen ti lai hi pain pathian ding lam ti nan let ta zel mai ni tir Stephen ai den lum chung chang tir ko te bung sari cha somnga porok mai ni lo rom bung ria chang som thum le palia po pathian ding lam oma min soi sak tu ti te isua kha soina ani a anti a chu tiang chon hebrai bung som chang som le pahnia te po isua krista chu wana kalin pathian ding lama kena han thua ti te kan hua set on the right hand of God ati english a chun right hand of God set on the right hand of God ati a chu akut ding lama athu anti na alo ni ma se prizawa chun right side of God ti zonga soitlat tum alo omta tu thlong thara chun isu le apa hi pani ni tira wana po apa dinglama isu thua tia tran an tum luat na ani mai thei tu thlong thara hian the right hand of God ti om zedik takale lin pakhat ma om talo tlat mai ni tu I sam number za som thum le pariat chang saria te khan ikut ding lam chuan mi chan damang ti te kan huwa chu vei lam an ju nol ani lo ikut ding lam an ju ti khan I chakna le thil ti thena chun mi chan damang ti soina te alo ni zela chu tiang zel chun sam som li le pariat na po ikut ding lam chu fel nai na khata anti thy right hand is full of righteousness thy right hand is full of righteousness ti nia chu thy right hand ikut ding lam ti kha an le dikreng ani thutlung lui lama chuan ma se thutlung thar lama chuanin pathian kuding lama mishing fapa ading tia Stephen ana han mu nge po kha an le dik du tatlat lo mai ni chu apoi em achan chu the right side ti zonga miril ru akan wangai tua Trinity minung pani omdu nanga ading lama fapat tak anga zungai aolnan the right hand of God ti hi anlet kim du lo ni hian alang tatlat mai ni thing puinau kalo kenga a cup of tea is on the table kan ti chuan thing puinau chu do kan chunga do kana thing puinau ti alo ni ta chu ti ni chuan do kan right side ta thing puinau ani lo do kan chunga chu ti ni chuan pathian ding lam chakna le thil ti theina soina zong kha alo ni si chuan
pathian ding lama mishing fapa omani chuan mishing fapa kha chakna le thil ti theina ro puina ro rel na zong nein wana chu din mun chu kha taksa thi a khana lu to ti na alo ni chu petre le khaton phana bung thum chang som ni pahnia khan Yeshua Krista chu wana kalin pathian ding lama oma alo tilea hey boy the right hand of God ti nani set on the right hand of God ti nani chun chumi zo che chuan van tir ko te thu nei na te ro rel na te ama thu om tiri na oma atitani chu wana chun lal ber ro rel tu van tir ko te zong chunga ro rel tu thu nei na te ro rel na nei tu ania chu lo liama pathian tunge pathian dang om to chuangang kha taksa zo ka kha wana akal chawa ti chuan pathian ding lama om zia chu pathian ro puinain ain thuam ti na ni chu ni hetia pa le fa pa thiang lam akok theilo on the right hand of God anitlat mai ni on the right side on the left side ti lam soina anilovani achian na chu zohana nena wana zohana nena isua in lan tira thu pona kan huni thu pon wungli chang nia wana la thut pa pakhata in hunga achunga mi pakhata thruwa ati lal thut pha pakhat chau pathian thut nei wana oma achunga pakhat chau athudon chu tunge kan ti chuan thu pon bung sari chan som pasaria beram no lal thut pha la ya ati ta thlap mai ni chiwang chun beram no wakhalal thut pha chuan athu chiang ani alpha le omega bul le top kani davida bul pui atha arsi kani antia chu davida bul pui le atha arsi davida pathian ni bok davida thla ami ni bok omzia chu pa le fa pa kani kop ti nani ati nani davida pathian jehovah kha kani ya pa kha chon davida thla lo piang fa pa anti kha kani boke tin thupon bung som ni pani chang som paruk atong kam hian alo kok ta chi mai ni chiwang chun Stephenan pathian ding lama mishing fa pading ahmo ti po hi hetia pa ding lama mishing fa pa tia pani me tia soina ni lavin mo mishing fa pa kha pathian kuding lama ading kha taksa khan pathian ni na fam ki ma in thuam to ti nani chu mathai bung so pruk chang som hi le pasaria chun eti nakina local le huna po mishing fa pa hi avantir ko tenen aparo puina in thuamin van chum jinga local in huang ati ta thlap mai ni aparo puina in thuam don kha taksa khan tong try chin taksa kapa ti chin tu mishing a kha mishing taksa kha tong try na chang tu dam lo te kai tho thei tu pathian ni na fam kim nen khan ro pui rap khlak takina in thuam dona isua lo chu local turano an lo re renga tirgo de thil ti bung khat chang som le pakhata po he isua wana chawin mo hina ma ge local le don tin van tir ko ten an soya thupon bung khat chang saria po ngai te ni chu chum te ne local le mitin re nan huanga a chun tu te ngei po khan khovelan ham tin re na mantra to ang ati boka an chun chu tunge isua chu ro pui ra phlak na local don pathian pahni an local don lo pa fan local don lo pathum pon local don lo pathian nung pakhat masabara nung brakani kalau thia ngai te kum khuatan kalau nung le ta ti tu isua kha mishing le pathian ni na in kop pathian ni na fam kim in thuamin a local don chu ani sitting on the right hand of God standing on the right hand of God set on the right hand of God ati zong bible ami hi chu ani pa ding lama min soi sak tu ti phei chu tian apa ding lama iso khalo thua iso po pathian pa po pathian kan tong tra hian ka pa ni chu chang ro pero tia palai na thoka min lola dil puya min lola soi sak zel ang hian ti tarian haman ngai tu atlat maya pathian pakhat le adang pakhat inbia min lo soi sak ang hian an la ngai tu atlat mai ni achan chu atong le lin dik lo wangani pa di pathian ding lama min soi sak tu ti chawin leta pathian ku ding lama oma min soi sak tu ti turani ta ni intercession ani soi sak tu ti hi intercession ani khoya ngai min soi sak kan ti chuan calvary ya hian kan ta na chandam na kong min ang lo vek to min buat sai sak vek to ani chu intercession ti chu
entung khanu tinia grika po chu tu chance upon tini tu chance upon chu chandam na kan lo chan ve theina turata na chan vo tha kan lo nei ve theina turata na min soi sakna achu kalvaria kan ta na athina khani chu thupuan bunga apo khan chiang takin zona ne na in lar na symbol mangin alan tira ama pathian beram na wakhalal thut pha thu ani ti thupuan bung sari chang som pasari kan soi to kha beram no lal thut pha la ya om ani reng chung khan zona ne na chuan an mu tir ta a in lar na angin he ta beram no tal to angkha a ne na lo kala ti chuan ading lama nun la le khabu khatu manan hong theilowa beram no tal to angkhan a hong sakei bak nei judan ma mi khana hong ta aron ti ta ni chu sakei dak bak nei judan ma mi tiam je chu khovela juda sa khuwa isu kha lo piang ani a chu ngai chu ama la thu pha thu khan symbolism in entir na mangin beram no local angin ke hi ka lokala khovela ti chuan talin ko oma ti chuan nun na kong ka hong ta ani chu ke ma ka ni ti hi zohana ne na khan a in puang ta thlap mai ni ama kha beram no lal thut pha thu pathia na kha ani ti achiang boxi a ama nge in zohana kha en tirani a vanrama beram tak beram no tak kha a om tilama literal meaning a om siang ngawa aziak ang ngawa zumi tha chi ni lo beram no kha mun sana tanga lo kalani dinglama lo om sa po ni lo chu ama isu kha a in en tirna ni nun na kong hon sak tur chawin ke hi sakei bak nei judan nama kalo kalani ti kha zona ne na a in pon ama yania atak taka te chuan lal thut pha athu chu ama isu kha lom pathian thut pha pakhat chawa oma ama chu a thu lom ti kha thupuan ve ka hian chiang lu tukin kan hu ve kani davida bulpule thar si kani po ati vek ani ti hi kan riat atana kan dua chuwang chun Stephen in larna muwa standing on the right hand of God pathian ku dinglama ading ti hetia enjoy nel soina ani lo renga the right hand of God ti reng chu pathian chakna aro puina athil ti theina soina ani 5 ka ku dinglam ti po in mizo bible thuthlung lu yona chun an lep vek thuthlung thara chun kut ti an pai ta ni isua chu kut a om ading tia pathian ro puina in thuam na ani ti ajuko dona wangin the right side angzonga an lo zirtir sia wangin kha bible an let tel du lo ti na alo ni a achiang em mani chu tiang zel chun sam apon kan huwa sam number somriat le pakwa chang som le pathuma te pon nang chuan ban thil ti thei takine ya ikut dinglam chu achaka ikut dinglam chu choi moina om thin kha pathian kut veilam kha an hnol ti na mi adinglam chawan du ti na mi hetia kut tak kha ju soi ngai lo reng ani I thil ti theina I chakna I ro rel na I ne na wangin pathian mi ten an choi moi thin che ti na kha alo ni jok zerani chumi takachu isu apo in chu takachu ni chu dinglam the right hand of God pathian kut dinglam takachu ahan changta chuta chuna omta ti in kha taksa thi to kha aron soi mai ni a hetia aphir lam ni lovin taksalong hian thom noa in thuam kan ang mai hian mishing taksa thi theilong a khan mishing taksa thi thei a khan pathian thil ti theina fam kim chu a in thuam ani tia kha ajuk soina mai ani a rorel tur poina ma ngei kha a local le don chuwang chuan Stephen a pohian in larna a mu khan kan sia thlak zel chon tirko de thil ti bung sari chang somnga le pakua khan calling upon God and saying Jesus receive my spirit atingat ani helai upon mizo bible KJV atanga King James version atanga mizo bible le lina niya King James version nge ya injia ka King James version mai lo version danga po injia ka calling upon God ati hi pathiana kawa isu ka tharau la angche ati tia pathiana han ko chu isu ange yani zia kha an let du lo re renga
ti hian Stephen churing takina awa issue ka tharau la angche ti in awa ti nan let ling da ya calling upon God ti lai kha an let tel talawa pathiana kawa issue ka tharau la angche ti in pathiana kau ti lai angkhan an let du lo hi apoi em boka chuti chuan Stephen an atharau akol tir chu tunge kan ti chuan thusil tu bungsom pani chang saria vai vu chu mangin vai vu takir le a le yakir le a tharawe ro chu apetu Jehovah nena pathian nena kirle ani ti in thuthlung luyona pa pathian Jehovah chung chang kha an lo soita tharawe ro chu apetu Jehovah nena kirle ani atia chu tak chu tharau kirle na Jehovah chu Stephen chu na kauta ani Jehovah nena chau tharawa kirle thin isu ka tharau la ang cheti in pathiana kawani ti in in ziak le thlap maya chu po chu thuthlung thara henan let du lo reng ani chu wang chun Stephen hian pathian isua le apa pathian ni veve amudobol pani an ningdun pani an thudun ti lama trinity nan tranchan hi adik lova mishing taksa thi thei the son of man ti mishing fa pa khan pathian ro puina dinglam kha a in thuam to awangin Peter le khaton pakhana bungthum chang somni pania chuan Isua Krista chu wana kalin pathian dinglama ti in metaphor ria thiam thei tur ol samzong entirna in aron soita chuan vantir kautero rel te thu nei na te ama thu tirina ti in aron soita chia bok ani ti ria ila Isua chau hi pathian ani Isua chawilal thu thlenga athu ani the right hand of God sitting on the right hand of God standing on the right hand of God pathian kut pha chunga nge ani the right side ani lo pa right side ani lo pathian kut ding lam chanvo kha mi sing taksa khana in thuama pathian fam kim ro pui tak ani to ani ti chuan apa ro puina in thuamin mi sing fa pa khalo kal don ani ti hi kan siat reng apoimo helaya kan rama bible let link to masa te oneness Pentecost kan tel vesi lova ale link to ten thuthlung thar the right hand of God an le lina kut ti an pai tlat hi ni thil trick lutuk mai thil bible le lin dan dik lo alo ni chiang ma thuthlung le huna chuan kut ding laman ti vek thuthlung thara chuan pakhat ma an ti du lo ani ti hi kan ril ruin sereng ila atha ange le thangte kha kan han soi thei tok ni sela pathian Isua chau hi pathian ani ti ivong tlatila ipom tlatila vana Isua chau pathian kan hudona ropui takalo kal turpo Isua chau hi ani mishing fapa pathian fapa ni na le pa pathian ni na kha ama alolang vekto donani ti ria in lali Isua chau pathian pakhatani aming chawi chandam na ni ti hi ipom tlatang lalpan mal som vek chawro se kalome